sngap kumno Lautaro Martinez, kren shaphang Messi, haden ba Messi, ai uban shoot ik penalti, menen mustap haka jingela kai paralok, ka Argentina persya ya kakate malah, pedang sengba ya piki paralok, ki berjumpa ki video haka ne ke channel, ke jingkerpat ya pi, lada pimpat ban subscribe, sengba ban subscribe ya kane ke channel, haka jingela kai paralok, menen mustap ka Argentina persya ya kakate malah, haka ne ke jingela kai, ka Argentina ka lalak ban pelem, ya kakate malah dasau la kawai, haka ne ke jingela kai. Bat haka ne ke jingela kai, Messi, bat Lautaro Martinez, kiliya ban tap damar arkol. Yeki arkol ke ba Lautaro Martinez uliya ban tap. Kawai Kadei ke penalti, kabala asing ba da Messi. Bat kawai pat kabala assist da Messi hi. La ban ong babaro artiliki kol ke ba Lautaro Martinez uliya ban tap. Dai da ke jingerap jong Messi. Kumta haden balakut kane ke jingela kai. Lautaro Martinez kren hakmat ke media. Shaphang Messi da kaba uang. Haden bangi leyok ya ke penalti. Ngalapet syau. Bat maupat ai yang aban shoot ya kane ke penalti. Ngakwa ban ai kublei hakmat ke nong kersian barok. Ba ai yang bangan shoot ya kane ke penalti. Ong syuk ba ulang ubreu ubabaha ubajamnot. Bat ubadan buram lahapok madan ni syabar jong kemadan. Kane kalong kebadan kam hakajing im jenga penkut Lautaro Martinez. Kane ke jingkren jong Lautaro Martinez shaphang Messi kalong ke jingshisha omlak banden ba Messi ulong shisha ubreu ubabaha bat ubajamnot lahapok madan bat syabar jong kemadan ro babon senhi Messi uju yerap yeki parano yelek kai ki jong hapok madan bat ju benot ban ai yeki ban shoot ke penalti wala Kadei ke benta ke jong ban shoot yaka naduk kapor bu dang don na ke klub Barcelona bat haduk mentaro kuble shibot ya piki paralok ki berjumpa di video hakane ke channel ngin sekendok pat hakawai ke video kuble shibot.